Bahma engkut yang paling banyak malaikat, di bawah malaikat baru binatang laut. Yang paling raya aras. Doa nak ya Allah lian pejat aras ya malaikat lun. Tolong bet aras. Gecok dia malaikat megebut. Gehon air but. Gekul le malaikat ya Allah ya Rabbur Rahman. Han sanggup kamu bet aras. Terasa berat ya Allah. Tuhan arasnya ya Allah. Gekul Allah ya malaikat. Baca olehmu subhanallah. Baca olehmu subhanallah. Baca ada. Subhanallah, 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 subhanallah. Mupui daras, ringan aja, gebut di malaikat. Berarti zikir subhanallah nyan manfaat untuk meringankan badan. Jadi menyatanya katuha tuha bersering tak amai zikir subhanallah, dak pun tuha dapat langkah mentang tajak masjid. Karena yang zikir malaikat. Di bawah subhanallah pula. Subhanallah walhamdulillah. Allah pejit Nabi Adam. Yang kedua. Necok Nabi Adam nepeih dalam surga. Dan nepeih dalam surga. Nepaso oleh Allah. Nepaso nyawang. Nepaso segala-galanya. Kalengkap nepaso. Bersin. Bersin Nabi Adam. Watai bersin. Yukil Allah. Adam. Baca olehmu. Alhamdulillah. Dibaca oleh Nabi Adam. Alhamdulillah. Dia bersin. Karena hana so jawab. Kalau na penejit lain. Allah kejawab kedua ke. Yarhakumullah. Maka tergabunglah dua buah kalimat. Subhanallah. Walhamdulillah. Berarti Alhamdulillah tepat zikir. Zikir Nabi Adam. Alian di bawah ayat yang kedua. Walhamdulillah. Allahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nabiullah Nuh. Allah nepejit Nabi Nuh serta umat-umatnya. Jadi waktu umat Nabi Nuh mempegak berhala patung dari kaya dari tanah. Ini pegak-pegak patung yang sembah dipetren ayat li Allah. Dipetren bak malaikat ayat la ilaha illallah. Hana Tuhan lain selain Allah. Sebab umat Nabi Nuh kaya nak semah-semah patung. Dipetren ayat. Nah, maka malaikat pun menggabung terlebah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Anda lihat kan? Abad keput. Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim nekil Allah ya Ibrahim. Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. You tunaikan oi. Karena Nabi Ibrahim pernah gemenazar. Gesembelih Nabi Ismail. Maka waktu geyu sembelih Nabi Ismail. Gecok Nabi Ismail le Nabi Ibrahim. Nesemano nepesuk baje neme nang gromina. Terus kedih ni peih lauruk nak kuhuruk nak peih Nabi Ismail. Dan nak peih Nabi Ismail. Ijarah kami kat. Sudah Nabi Ismail gemahoi. Ayah. Moyo ayah na sembelih lun. Ayah tup mata lun. Untuk saling memandang ayah sayang ke lun. Hana sempurna kurban ayah. Ayah tup mata lun. Saling memandang. Yang kedua ayah. Moyo ayah na sembelih lun. Ayah puguru ikatan jaro dan gaki lun. Hana sempurna kurban ayah. Inan ke orang kampung tesio kurban. Ke keredai kat lumo. Nyogi kat lumo getarik tersuat katok. Kruk-kruk tu tiga. Ya, nyan. Makai puguru. Yang kelih ayah. Moyo ayah sembelih lun. Baja yang belum muran darah. Ayah pegah bak maklun hanali. Maka gecok sikin Nabi Ismail. Getarik sikin putih. Blend putih. Gepeduk jubat aku Ismail. Bang rok-rok kahai baju. Kubit kahai baju. Pada sikin 4 jam. Ipegah haba sikin dengan izin Allah. Ya Nabiullah Ibrahim.
Lun nyo makhluk Allah. Han gebi pajoh taku Ismail baklun. Menyolun pajoh lun taat ke drone. Menyohana lun pajoh lun taat ke Allah. Berangkaban nekoh takunyo halun pajoh. Tapi batai di samping gebi pajoh. Aci netak batai mengaklun pajoh. Gecok sikin getak batai bekah dua. Tapi taku yang lumi hai pajoh. Sinan ke ipegah haba sikin sabah masa. Monyo jino di pegah haba sikin hana leu rum pegap mi. Tengok tacang bokol imu tuju sikin pak walu hoi le. Yang gecok sikin-sikin sayura. Habis hurung hana magu-magun le. Pakan sikin ni pegah haba. Tapi masa Nabi Ibrahim di pegah haba sikin. Maka di sinan ke timbullah hukum. Nekele Nabi Muhammad la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khalik. Hanjit taat ke makhluk menyomua maksiat ke Allah. Sikin makhluk, Nabi Ibrahim makhluk. Hanjit tim taat makhluk ke makhluk. Sabab Allah hanggebi pajuh. Menyolon pajuh lon taat ke drone. Drone makhluk, lon juga makhluk. Hanjit taat makhluk ke makhluk. Menyomua maksiat ke Allah. Contoh monoma ikelela kodek. Tanya sepuknya tamai main tak berjalan. Good. Tapi adik, sok baja yang dia bercut. Biarkan anek-anek likut orang dalung. Kaya sok kami ya, baja-baja syar'im tak hai. Kibancit sok ilu long pak. Begat aja lah. Sabantu nampak ngelong pak dari sebolga pun. Kalau rumah long terbujih baca lah. Maka jiok kah bersakak bonding untuk kati ukur tu. Kele permoh bang menyolonyo keinginan abang lun hana lunjak. Lun hae lunjak bang menyonyo lagi keinginan abang. Sod abang. Oh maka hana kataat kelako bang, taat kelako na tempat. Nyo menyo lagi nyobut na yu taat ke drone tapi lun maksiat ke Allah dak mesri bega halun tim taat karena maksiat ke Allah. Oh maka halaginya mung belah manyam kubah hana kata kelong ku daluk lehkah. Silahkan bang. Silahkan bang. Pintu terbuka. Memang don kan lako penyakit. Tupno lun kalun tim taat dro lun bang. Kasih batat masa darah lun bang. Honda King lun watai darah bang. Baja ketat lung jak-jak dalam jalan bang. Seluar lejing igok besok dalam milung luar aku pakai bang. Tapi ronyo lun menikah dengan abang. Lun ubah nasib udip lun bang. Tapi abang laki kehidupan lun lagi nyolom. Bit abang penyakit. Silahkan abang tu bit dari luar moh. Lun han lun tintaat ke abang. Nyan yang betul. Menancit karyawan-karyawan adik-adik yang kerja-kerja. Ikele bos tempat kerja. Dek kamu pakai baju yang ketat-ketat. Biar nanti ada pelanggan banyak masuk tempat kita. Nanti bisa dilihat pinggul-pinggul kalian. Bahenol waktu kau goyang-goyang, kau angkat air. Kau bawa makanan. Ditaat le karyawan. Tega dia maksiat ke Allah demi mendapat gaji. Maka karyawannya payah pubut lom. Makan itim maksiat ke Allah ditaat ke bos. Maka banyak tetakalan te kerja-kerja baje. Pengerja nak mudah dah mau. Padahal ia bertuh pet. Tapi tu kena mameh. Yang cukai dengan berah. Tapi berah yang buat mi pun no. Panena ka uinonya ka jika utruk yang buat ia no ke ban hino. Uma berah lam ka uino yang buat pengentang ke ban hilam. Jadi ho yang tahu hiji mandum. Makanya bagi karyawan-karyawan yang kau taat kepada bosmu, kau maksiat kepada Tuhanmu, kau rasakan azabmu nanti. Maka mudah-mudahan adik-adik yang kerja tetap taat ke Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khalik. Jangan taat kepada makhluk mau maksiat kepada Allah. Alihnya Nabi Ibrahim gecok sikin gerok-rok hai pajuh. Ingat hai pajuh-pajuhnya Allah perintah Jibril. Ya Jibril, cok domba dalam surga petren tukangan Ismail. Getukar ada. Nyan ke watak ke petren domba nyan getukar dengan Nabi Ismail lauru. Nabi Ibrahim ke baca. Apa baca? Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nyan Nabi Ibrahim baca wate gekalan domba gebetul le Nabi le malaikat Jibril. Berarti padumbah kalimat kam susun? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya kan? Makanya malam raya gayu perbanyak baca zikir Allahu akbar. Hana macam la musallama tengok ku masuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tengok tek karah. Allahu akbar. Apa? Tengah tek nyap. Allahu akbar. Tengah pasang gorden. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dari poh 8 negu musok pasang gorden tut kuih pasang karpet. Oh takbir sabi-sabi. Kila ko igata dari poh 8 Allahu akbar. Sampai ke poh 9 hana ke sambung-sambung lain. Di masjid di melasana wa'adah. Ay sebab melasah kena sedekah wa'adah wa nasara abdah. Ipermohana Allahu akbar. Kita permohon juk wa'adah hilung mah. Rupanya hana gapai wa'adah. Boleh. Makanya malam raya be ada apapun gaduh-gaduh ngan but donya be tua ngan but akhirat babah menju. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyori nang jana payah tanya but malam raya cik le. Le but sampai subuh hana piyo. Subuh poh 5 semampu hilua. Dan tuput. Kenang dah teruk gerbang. Ungku imong kena jam masjid. Banda ibu dah lekok wayu. Kita yang le permah, ke penwa nunggu burung jubak coklat. Kan burung. Urmoh gok semampu subuh. Tapi urah lain hentak semampu subuh. Urah raya subuh semampu. Cingkala malam raya sibuk. Gorden na yang boku hilang balang. Na yang pasang gorden pintu, gorden jinla. Poh 5, poh put na yang tengah buat mari. Lako tengah-tengah pegah bedah buat mari. Aduh, kebenar kak. Tengah teruk yang memang datuk, tak ada mau kengkeng dia. Kalau kayak, apa-apa. Wah, buatlah. Bedah dia, kebenar kan ni, bedah dia. Kak bedah lako. Lam tengok payah bedah, buat mari. Mari lam tengok tabut. Mau peduk ke pintu bintih. Gimana buka? Kibalan ni wek ron aku. Berah cik wek kena unun. Aduh, tengok. Ni malam raya. Nasi kamu yang muda-muda malam raya tinggal masak senang dah. Akan tenang nunggu duduk bagede siklit-siklit yang bunau ro megang tinggal ya pupah kenepot Honda puraya-raya ruhung. Ngam perkaru anak mi tengok layun. Alnya yang yak belo baje yang nyoje. Padahal malam raya malam ge pelih iblis. Ge ikat iblis urang megang. Urang megang malam masa malamnya tamang malam puasa pun. Nyo bunuh seput kagem lai malaikat Jibril. Malaikat Jibril ge treno bumo ge ka iblis. Malik Ridwan ge buka pintu syurga. Malaikat Dabaniyah getup neraka. Alia malaikat Jibril getren ke buma, gecok iblis mandum gikat. Gecok lagi gikat getiak lam laut. Yang kejut so yang jalan laut bila Ramadan agak pegai tu mai baju. Abawanya la laut ni. Tunggu, ika mau laut majah nak buka puasa, tapi awak darat hanai puasa, pu baji gikat. Kan baji gikat. Mana baji gikat? La kabeh getiak la laut mandum.
Cuma iblis dari laut telefon kena awak dengar. Awak nak HP iblis HP dia. Rosa dia HP tu. Makanya yang buka-buka puasa di kampung hana mempunyai sebab nyona hubungan sinyal dengan iblis dalam laut. Habis ke belenggu mendum, gepelih malam uroraya. Malam uroraya, gepelih iblis mandum, gepelih tu oma lang kampung. Halat tapak. Ijak lang kampung, habis sebab malam uroraya, malam mampun dosa. Yang kena haim pilih bipit, ima habis bit. Malam nyan kiban cara bumurka dengan Allah. Karena si bulan kali tak pergi hidro, bak malam terakhir ipu kuto kembali. Maka sinan ke yang banyak ditemeng. Kamu yang muda, yang dara, yang tuha. Nah malam raya sampai semencah na semayang. Padahal malamnya malam keampunan. Malamnya yang orang banyak lalai. Iblis hai pelih. Makanya malam raya nayak surah let iblis. Kan? Bedah kampung ke kampung, cok ulemik jak dalam jalan tet obor-obor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kampung tanya jak, kampung jih jak. Nanti mopak kampung dengan kampung, iblis ancu. Nya menan cara alik iblis. Nya ya alik iblis dengan motor tu halikut. Anak agam puak draw ni, nang puak draw. Awak mak mik ikut motor dengan sepir. Ya alik iblis, lah motor iblis. Iban talik lah motor iblis. Hai put agam put inang. Ini pandai nak cakap buat roy. Angko ya ikut mata ka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Likut. Makanya menyojak let iblis yang betul-betul takbir malam raya. Gepelih iblis malam raya. Nanti long cerita iblis padumbo. Iblis 7 himandum. Nan lagak-lagak dengan begat untuk lahir senyak bonan taboh. Hah? Si Lakis, si Walhan, si Awar, Dalanbur, Matrus, si Dasim, si Batar. Si Lakis ngewalhan buat ji sahibut taharah yang goda-goda urung udu jihan. Asa kada tajak tempat udu kada oi. Bedayam you. Makanya na urung udu ana lelu ah. Ada lulu. Bulai keneng kabelang kulah. Yang kay tu may lelaki kan. Tapi yang le tu mang urinang. Karena urinang kalau alas bedak. Jadi urinang yang kuat-kuat buh bedak. Holang jak me nyaring rahpingan beu. Jadi waktu nak uduk cok nyaring ut budak le. Ikelengat penyan wardah. Hauri inang inong kan oh korona mengoi kan anak payam dapat gapi asarin takalat. Ya kan? Cara mengoi kata oh korona bulai keneng krut. Abuih krut. Lam hadis sabda Nabi hangga bikrut bulai keneng. Pakan urinang galak krut bulai keneng pehanan pati haba Nabi. Makanya urung pungui darah baru peng halia berkat hana. Peng halia berkat hana karena kabi gekrih boleh kenenggop. Nyoy hana-hana berkat peng. Urung solek gop. Orang yang peik sewa ngan Honda wate tarim mepok gop. Tu tarim it mesak leu kuga. Tu tarim it mesak leu kuga. Man dari simpang kono dapuah 16 gorim. Sampai ke penumpang kok le kono rim ipu kau miong. Mana miong na 16 boh jalanan. Padahal ke menyak tepeh penumpang ke. Peng halia berkat hana karena tepeh tanyongan penumpang. Kecuali dabuh tiplek. Makanya monyo yang selamat becak hana tepeh. Awak kan penumpang mengkleh ngan sepir, becak selamat. Tapi yang tak macam tu nyan tepeh. Nah, yang kele yang hana berkat peng lo murung koho.
Akan dengku karena getet. Menyohana getet baru berkat peng. Makanya tukang-tukang koh tukang-tukang pangkas betet tanam. Lebih-lebih urinang menyoyak yak petari ujung nempua yan bet nanti. Laki bak tukang koh. Tolong tampung lon ba, pasolan plastik ba. Di pasolan tu atenawa nak huruk tanam. Ya, hanya titik urinang beda kama agam. Belum urinang yang wate truk jame, truk 7 huruf jame kan, mang belah huruf jame kan. Pen babah. Nak kebah yan, nak bulit-bulit nak kebah. Man tungku lelong bulit-bulit holong me. Wate ne mano hadah raya, necok na meuman. Sunnah rah kan wajib sunnah rah. Netim rah dapat pahala. Necok ju metun mang belah huruf truk jame, mang belah bawah bulit. Anangku kalau ku kubah mang belah bawah tinggal peuk bawah. Ayah nak miak ke cok-cok ngunci Honda kabeh gadah pokoknya. Bek nemu pakai le, necok yang nana manteng. Bek sampai hana mano-mano ba sedar-sedar habis bateri ba pubulat-pubulat dah lo kata le sapu. Ya mana cok uman merah manteng. Yang nenit bak badan sahaja lo rafah daraya bak badan. Yang bono ne play manteng hana pe hanit. Hana payah sahaja long rah 2 rakaat boleh tolong ano. Hana payah hanit. Rah tok. Nan nyo bedet. Alian biasa lom bak bayi. Nama? Boleh pecicap bayi peduro. Uro ke-7 dari lahir. Lahir Senin uke pedicap. Uro ke-7-nya lahir perah. Cukup bohnan, cukup hakikah. Bohnan, cukup hakikah. Uro ke-7. Masa hana sempat uro ke-7, tambah 7 tu. Uro pet belah. Hana sempat uro pet belah, tambah 7 tu. Uro 20 sah. Hana sempat 20 sah, sama 7 tu. 28. Hana sempat tambah 7 sampai sekolah balik. Yan. Yang kena nanti lah demo orang ke-7 ikut lelakonya orang ke-7 tasik kemeng embe ile nampak puolong mau sakit. Sebab perumah mau sakit. Iji ka hawai sekemeng cit. Makanya orang ke-7 bohnan cukup hakikah. Bohnan bayi yang lagak-lagak. Yang lagak-lagak boh. Minimal cik geyu lagenan Nabi. Genan Nabi, nyohana lagenan Nabi, lagenan sahabat boleh. Lagenan malaikat engku, Cid, Jibril, Israfil, boleh. Israel dah bonan. Leh makawin ni dua lintu lang kamay. Tanyang dira baru. Ay bang, so lenan ron. Jauh apa juga tak kau pentil lan teput. Israel. Dara baru ibu dah boleh ko itu biar je bacut lang kamama ada mau. Buat lah kamalong kah nampui pat na lako lang kamama. Pula ko. Israel lang kamama. Padahal malaikat kenagam keninang kenkunsa tak makan tak minum. Cuma ibuhnan Israel ia terbuat. Israel benar nabuk le enggak cocok-cocok orang kan. Tabuhnan Ridwan kan lagak penjaga surga. Besonan tabaniah. Neraka jaga kau yan. Minimal yang nama makna lah. Yang nama makna lagak. Minimal belagak makna kaji belagak makna. Zakiul Murtada. Kesucian dan yang diridai kan lagak makna. Salsabila mata air surga kan lagak makna. Kan? An-Nisa kan perempuan lagak. Sonan Ju'la semantung. Makanya tip malam kada borambok gop. Borambok gop, borambek gop, apa ipot? Cocok ngenan yan. Bonan saya lagak-lagak. Ya, yang pertama. Yang kedua cukup. Yang kerja orang pecicap biasa orang kampung nak gebet peluk pecicap. Apa sana nak buh piring, buh gapah, genting, sugut. Itu cukup senyak koyan. Alian li cukup guju bolang gujo gujo dungku. Geje pidungku mong belah hurau huak dungku ngau.
aleh sayu yang baru ngampungan. Hai ma, si bayi yang kalih ne cukup, nebuh lam kertah lagenya, neme kedih kedih raya, neme bak toko meh. Nejuk bak awak toko meh, bang ne tolong timang sinyak siat padum gehen. Banji timang le toko meh, gehen 2 gram. Neblo meh 2 gram boleh, perak juga boleh. Necok meh ne sedekah tu fakir miskin. Nyan menan anjuran sunat lagi yan. Hai tengku, senyak long setengah kilo gehen. Abla mu setengah kilo mu jelah mai golong lah. Yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Tak pubut dapat pahala, tak tinggal hana dosa. Kanyan sunat. Munya hana sanggup neme tokome, ne cukup mantang bak ule bayi, ne cooknya ne tanam. Biasa gesak lang bak pisang ko. Menyak lepiau lah. Cik Droy tu tanam. Yang kelih geyusi hakikah. Setiap anak yang lahir tergadai, maka ayah-ayah dan ibu anaknya yang tergadai giu tubuh. Lagi belang tanya tak gadai bak gop, baru je tak cok pulang tubuh. Anak yang lahir tergadai giu tubuh balik dengan hakikah. Agam 2 kameng inang sabuh kameng. Tubuh balik hakikah, si hakikah huruf ke-7. Ya, si hakikah. Hikmah si hakikah lagi kebirinya tersia menan bertersia sifat binatang yang naba anak. Lagi kamengnya tersia menan bertersia sifat binatang yang naba anak. Yang kerja sinya hana sering cok-cok bah pade gop hati-hati yang belang. Hana lagi sifat binatang. Nyo kameng ejak binatang yang belang. Kabeh pade gop cubut. Kaji yang jak-jak hati-hati yang belang yang cep-cep pada gopnya hana hakikah. Hana hakikah cuma engkau pergi cuba-cuba dah gop. Nah, hikmah ti hakikah. Alinyan hakikah, lina si hakikah ne tagun, ne bungkuh-bungkuh, ne bagi kurang kampung sabah-sabah bungkuh sapau. Hai tengku, ilau rumah kundang kiban. Je cit tapi lebih lagak ne bagi. Menyo haik ne bagi menan dengan nejo udayah. Nejo kameng udayah, nejo bobo labu, nejo bru-bru, nejo alat-alat dabu-dabu, ne yu hakikah bak gore. Nejo nan-nan ne yu sia kesinya. Selesai masalah. Anak santri, anak dayah, fakir miskin, anak yatim, kaum duafa itu me pajamandum. Dra-dra ne senang, ne sia di rumah kameng sabah, ne undang dusunnya, hana dusun je singah tem rempok kan pegah balik. Baru si kameng. Anam turi. Maka dari ngam genyang-genyang ujung tiau dah. Itanya atan undang kameng sabah, anta undang kakadungang urungian. Lebih mendingan cok kameng jo udayah, jo bat tengkuh. Nyamanan. Alihnya lih nasi hakikah ne pegat marhaban ke bayi. Cok bayi peih lamayun, undang gore-gore ge peih si bayi lamayun ge baca. Marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban, 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 marhaban ya Nurul Aini. Ya Nabi salamun alaik. Kok lagak tunggu baca. Sinyak tingut lah mayun. Nya nuro kedejo. Bohnan cukup hakikah. Bati yang hanaga hakikah. Nyo uro kiamat dituntut liane. Tengku. Nyo lagi ane pegah. Long kalau kutayang-tayang mbak nek. Kepegah ya long hanaga hakikah kelung. Nyom nyo kuwo dakwah singoh kuja upanten kublo kameng tak boh ku hakikah kero ku jut. Ne ja aju panten ne blo kameng juleh juta ne buo ne sien ne hakikah aju ne bagi kurang kampung. Api bele cukup. Menyon du cukup na me ba tokomu i plung awakmu. I
Dia fikir puuk ni pelet no. Dan hana pegot li marhaban. Maksudnya hana pegot ayun li. Patah ayun gop. Nyo retak-retaknya tapi ihlam ayun truk tungku gayun marhaban. Itungku tengah ke masalewut tersenyum. Tinggal ke tengkuan nak kepadupnya. So orang yakjuk sedekah banyak tiak layung kam kumi. Makanya nasihat hakikah mantang be'ili nujuko. Marhaban je na pegak be'ili pih layun. Nyamban. Oh kalau lang mak. Berarti silakis ngan siwalhan yang goda-goda urung uduk. Yang hana berkat peng urung koh kana ge getut. Yang hana berkat peng lom urung kuhmeh. Karena wate gekuh meh longsor binasa gop. Man la yarham la yurham. Hana sayang kegop hangga sayang tanyo li yang maha penyayang. Maka longsor dum urang binasa kebanjiran karena kata kuh. Maka peng halu berkat hana. Alunyan yang hana berkat lom rumah yang namu jelabah. Jelabah. Nya rumah menjelabah hana berkat. Tapi jelabahnya ngleh titun tiga. Malam roraya. Sibuk masjid takbir, sibuk cung loteng. Maka rumah menjelabah pun hana berkat. Alinyan hana berkat lompeng urang jauh laut. Karena tegetari engkut rayuk-rayuk gepuo yang ubit-ubut mati langbut. Monya pelai berkat peng yang ubit-ubit ti lom lang iem nyak berkat peng. Alinya yang hana berkat lom rumah yang urung-urung luhro bak cermin bekah. Nyan pun hana berkat. Luhro bak cermin bekah. Biasa urineng tejak-jak khauri. Cikana cermin lang tah te. Sakarat truk mau khauri kalu. Lon tupu karena biasa lu lundang motor bina jalan. Bak motor long. Mungkin hana cermin. Kak bak motor long nah. Nah yang buka-buka mana? Halun perkaru lu, menyolong tegang kaca malai kan tu. Gepruh hulai je lebab. Tinggal lu, oh mono cara mungui rupanya. Ayang gecok lip nah. Pop tu tiga. Oh bereh tinggal lu. Sebetulnya je urinang cik geyu lagi kan, tapi kelakau. Tapi lu yakin don mandum kang kelakau na mungui. Mandum ke gop. Di rumah Allahu Akbar. Mulai bungoh dengan dasturnya sampai malam. Di dasturnya sinyak meek dong dengan dastur. Sampuh piring lako pajuh bu dengan dastur. Tapi kepo jut bu matham. Ya malam pingan dastur. Be dastur be asap. Hanta kalang kama. Ta be dastur subhana malikil kudus. Makanya lo kalau nurinang mungui mandum kelakau gop. Kelakau do lagi ni pelek rumah. Pulagak mak. Pulagak kakak. Putari kelakau. Coba sini pandang le buat lako corona. Irono itam uke ne cecet. Itam uke lako mutuping ngentong kerak. Kerja ya Pulau Medan bocor motor. Coba motor lewat langsa. Oleh malam tongkrak motor tu. Aleh ki bambak lu pram upo kemang apa yu jarom tepet. Bai tarik put nang itam uke. Wow rumah hitam cit. Mam rumah hitam ya banyak nabuk drog. Ikamo hitam tepet. Iron kapuk gaboh, ikamo mata-tata anak pelih lom. Dupno kamu usaha kedona kan? Sebenarnya ne sayang ke kamu. Kejak lang-lang banding tulung jauh laut dipoh le ombak. Kamu yak kemawe top le semilang. Dalam punyung tersengki. Uo napakah kedona. Kamu minta peng, jauh belang kiban cara peng benar. Am pegak rumah keron, rumah kamu pegak kiban mewah. Alih awak ada pegak rumah pini jak ron ni likut, di pitu-pitu bawah pelang. Gila masuk tu, masuk tu. Lu yo kali aku. Dan tinggal hotel lu hobe pondopo pati indu. Yang nak puame rumah dari bawah pelang kemah dendu.
Bata wa pleh morbe pa sama pleh morbe tu. Untuk ada kali berokun raya amdeh peng waktu mempleh dah kasih puno kali keramik nyo pleh waktu mempleh dah agak yang batai dong. Kelako nyo duk aju. Mam bata tadi aju. Taga tai ruang kah tadi bawah pelang kah nak garu-garu bata. Lako. Minta nafkah pokok rumah. Ada memak ane pokok rumah lagi kan. Tapi kerana ni pegat. Pasang pelapon PPC kan. Pelapon mak. Kertas hata cap guda aja mun. Waktu yang pakai miong atu muka mak arut. Pelapon rumah PPC. Mau gelombang lom pakai lampu samping kan. Nak dari. Pipa angin, langkah mama pun mau AC 2 PK, 1 PK, nyak lebih nyak empuk mangat rumah. Langkah mama pipa angin, nya pi ke pipa angin jamun. Dah culok cok kau dek baju su le. Su. Ya nau dek, pandai nau dek tanpa le pek go na. Ali tanpa baru dek. Nya pi kau dek baju minta purih culok pancing. Na patah purih setengah penyempoh baru dek. Langkah mama. Tempat promo seperimbet kan 2 lapis. Tempat mak kaso jamun kam jalo tengok. Dia dah salah pijit ikhlas pijit be mayang. Tolong. Jika mau tengok mana? Tengok. Apa ya Allah langkah mama. Langkah mama promo keramik marmal. Kama mak kamu. Semen jamun buka-buka. Gejek cumka mak menyungka lem tempat semen. Kamar promo, mewah. Tempat mana promo, shower. Hangat, tengah suum, lagak. Kamar mana mak, timah anti pecah kaya bat tengah. Mon tanah glubung boleh. Mana? Kata gua apa yang bulit anak abi-abi ya? Kamar mak. Iya, jek promo dalam dispenser lagak. Jek emak, Iman. Gebong tu kayak pulut yang mangak be. Promo mewah. Bak gliung promo 10 manyam, 20 manyam panen belum nyalagak nyampi pi untuk pajak khauri gap.